tumwitaka utinyuka ntakwende kuzumwitaka kuza kuhinga no kuriza kare kankoreke abana banje bishomeshe aba industry hub umuja ubwana ubona shomeshe murafite za kutwata umushino n'ujuru ikabari bagamba ecyakuyiro n'ishomero n'iki ukashoma ki kandi atumekora ki ndakugamba bingi izina ryawe amazina ni Naturinda Susan ku rugo mu cyaro cya Cyanika umuka gwa Ndangaro egombora ni Rutoto ishaza rya Bunyaruguru district ni Rubirizi nyewe kunabendyaho ndio mukambarize senior pro akasente kabuzire na hurango w'istinisa Yoweri Kaguta Museveni atuletire programu yo kwegesa ebyemyoga nanye ndyomwe ajyabo abajireyo nagenda nafune papura nabyiza nagenda bantumwe mbagambire tukazayo buri kintu cyona twamfuna free of charge obularo emere na medication na nebindi bintu bingi tukatubifuna tutine kintu na kimwe kishashurire bantu bamukamamu tukatubifuna ahabwabusha ekitwabire kitwara tukatwara baga yonka nashoma tindakomera kushoma skill yonka bantume inkegayo nekibabembeta mindset change ejo mindset change ekahindura mnonga emitekatekere yanje na mind zanje tindakomera yecho hakaha yari ndishomeri babembeta 4 model twashoma mukama yapiyamba twa graduatinga kuna shomire ahabwa mindset eje inihiro muhabu nagira nti ndashitami ukashomaje inkashoma ebya hair dressing kundi ikiromuka nagambira abazire banje nti nyoti ndashitami ahabwa mindset yari kunyambaho bagirangu mwana witu nore bakasente tukini konkare katkwirondere tureba kutorafuna bakangirangu bakamfunire emitwaro 20 emitwaro 20 nagira nti kurugira skills ezinyine na creativity eya developing yo murinye nagira emitwaro 20 no kunkorera kinkwenda nagaha napangisa hakaju natandika kukora bantume ebintu nkanta gine nko omuntu orufutandika kumukubimanya nchafuna client ngenda alibajintiza materials nkoraho client agenda bambi agenda simire nawe cyashora abamureba na naheru kuyagenda mbweni nafuna ba customer bakanya nimbagambira mu kwezi kumwe kutwagiye kuwaho najya konka shiba customer kabakanya reka mfune yo mukozi nafuna yo mukozi izoba ni mshashire 15 nanye nobundi oshanga na saving zanje nkemtwale 3 izoba so twagumanti kola abantu mani bagambira aba creativity ni yo creativity hati nimbasa kwatejo huku nyegore dreads nimbasa kwa stylingisho cheryanje ntajira mundizo salon ngo muntu ankoreho so nafuna ogo mukozi na mukozi sobo ntikora habiri business yanje mbajeta Susan Unisex Salon so twakora ningumani ndeba improvement kana chini nisimo Western Yoweri Kaguta Museveni au kugambira yapire sente spingana million 50 obo twakurugaha ntukuzifuna standike tuzonjera business zito istwine Western Yoweri Kaguta Museveni
ninyongera kwiga emyeto mutayi yanje abine myaka 18 kwikari 30 nimbeta mwena ebyo kwega by'umwuga biriyo nimbeta mwamtine connections muraza kumbikira ngira munagambira bukikwataho nimwe mufune chance yanyu muzomuhabwa muze kwega tine cyo kutwara abantu mwe ninyongera kweta emyeto batayi banje mwiza 15 byo kubanza tutagise owasize we Captain 7 ahaba hangani hangari yanje izina ni Naturinda Suzanne. Naturinda Suzanne akateri cyine ati atunga umwuga wa rugabo ubwega ubatangiye kutunga ati ubwega atangiye koza so muntu umwe ati nako suri umuntu izina nikananura sechi kuruga mugogo ya kashatu gogo parish Yero sub county Rubirizi district na nkamperize senior 4 mazire myaka 5 nyomuka muzeyanize na nyendeka bahansi batambwe bikayipye nona uriro muranga gogamba His Excellency President Museveni atandikisha murebe mukono kusomesera eminyeto ebye mukono na nyinaza district na form nagiza kuya benetagwa na umukwa munana last year twagenda nasoma welding aishomero tindashomero welding yonga kashoma kwa yekamodo nasoma mindset cyanyamba umezi mukaga kuba nakugukire nacyukire narigira yorowe cyaro nabiro muntu umurembe kinizire namwanyo tindazize ntinze kumana wiko mu cyaro na nagira workshop uyo witu ko nusabanga karimo umbire buke napangisa hebyanje natandikaho ka workshop kace wiki nkibiri narebya Remera na reto ndizo mwana kaba turi yaho omana we ni mushasire kumitanga kugira mirimo yakora umutwaro obango bumuru tukatyaho izakana genda kwega nako twakateka hata workshop turahaba abantu bashatu ngarkansi na excellency wa Captain 7 ahaba za sako ezotire nyowe ndi chairman Rubirizi district industrial presidential sako kandi milioni 50 His Excellency twazifine na umusako yanje erma bana 5 na bashatu atano na abana anana 5 almost bali profile kwa kila sentezo ntukusima tutine bugarukiro kananura sechi kananura ugumahorera ubujuzubwe wena yitege mu kibazo cy'imishani atuma kananura wena yitege n'ugumwogo yayegere kandi bihira mu bwega kandi atanawe buzerimo kiriya icyo warugumbanto cyana gamba icyo kashuje gisende ikinga kigamba kare twajya ngo abana bashomere busha ukuyakene na mukaga kunguko hansi habaye kukiremesa abakuru b'amashomero ubukiko bw'amashomero PTA foundation bodies tubaba tubetegereza hatu muri cyindetire ukutandikaho kangi akaka kushomeza abana busha mata abana biboreka ukuzinga abana ukubiye umukubasha basente ukishaba sente ko mashomero kugwire amashomero ga government abana bashimishomera busha hata akakana akashika kana tulinda ukubashomesa busha yes nishobora sente ko government ni ko yamusente nyingi ukukireza neza intere eta wangara kwishiki nikagura y'amashuki
nyisho kiriya yeti y'ishonga tikwija kuzobona turinda konka ntabwo rero kutoma mashuki ibyo kumushuki byagugura byongerera umusoro gwa government kwari kugira sente yayenda kakaju cement in umusoro gwa government nabo cyabana bubona bashoma government ije kutuga sente nyingi ukubarigamo kukira ukumatokera umuntu muro government tene ekiye kumuhaho cyango kuko sente wayondoke nyingi wagura shukari wagura amate burukantu karo umusoro government ije kuyemo sente nyingi ukira nawe icyo umugambi tegera kwija buri hitu ikirizane tweme tuye sente umashimiro ga government ariko ndashozo basa kujya mu private ko mu government tuyamo sente ukushoza abantu nkaba banje ko kushomera busha nabanye basa kushomera busha ga government ate amatafarana agana bagambira hati aganda ashatu jaga na mitro press conference tafanya kubanza umsinge ya kabiri entumuka ya gatatu ubwega ya kana emirimo erare mu oye ubushoboye kufa oye ikore oye Uganda oye East Africa oye wasting time. We shall direct again. Your Excellency, ladies and gentlemen, let us clap and thank His Excellency for the words of wisdom and get up to vote on 15th. Your Excellency, I present to you the LOC5 flag bearer, Mr. Biakureka Agaba Obed. Wala vinaanza kwa chakana mkele zamani mweleke presidenti ntirubirizi ni NRM tipwe ngugwa yonaanza kwa chira flaga NRM oye President Museveni oye Mama Janet oye. Your Excellency, ogwe niwe yakwasire bendera ya chairman wetele ya katano. Thank you very much, Chairman and Flag Bearer. Your Excellency, allow me to present the woman member of Parliament Flag Bearer, Honorable Nalongo Geneva Arinaitwe, unopposed. Thank you for holding us high. Honorable Nalongo, Your Excellency, for Katerega County constituency, I present to you Honorable Kato Muhammad Katoto. Honorable Katoto oye! President Museveni oye! Katerega County oye! President Museveni ngalo zamano bunibwo businje mamechi yalyo nagamba mwebale mnonga. Thank you. Your Excellency, next I present for Nyahururu County, Honorable Cadet Benjamin Uturo. Honorable oye! NRM juu! Mwebale mnonga. President Museveni oye! Your Excellency, I present now the Youth Member of Parliament, Western Region, Mr. Tumweba Zemwine. Deka tutero munyete ngalo zamana bana bashetero parliamenti ebinyeta oye! President Museveni oye! Your Excellency, the other two are not here, the National Workers, Honorable Annette Birungi, and the National Workers MP for Western Region, Honorable Akandwaho Joshua Israel.
that we shall request for a photo moment with those who did not contest. Mr. Silva Agaba, could you step forward here? Honorable Katoto Atwib, step here. Miss Amanya Judith, and David Katrebe. Could you wait somewhere there for a photo moment? The ones who did not contest as independents. All right. Omwami Tanga ekiyayo najezo okuba natumanyisa abo ne ba MPs. After the photo moment, sir, we shall request you to take a photo with the Skilling Hub graduates. President naza kutezeshani na abasinjire kandi bakarugayo kushagika ba flag bearers. President Museveni oye! Mama Janet oye! Thank you so much. Then ba students ba Skilling muzeyi abakwegesa nabo babyombaza kutunga ekishani nawe abantu ba barubizi katere muzeyi engalo z'amaani kulamba abaana babashomise yabahereza omwoga. President yebale kundi yanga lyawe n'abantu bamo webale kuba patriotic webale abaana bakwata sente kandi bakega emyoga mubateeze omwoga basebe n'abanyabo mutere President Museveni engalo z'amaani. Then tuzatunga the gifts. Aweshani chabadeki nabo bakamubira batezesha. Okay, I've been guided to Zakubanza by converts Mutemowira, then get prepared. Mwebali mnonga ba skill, mugende mu burenjiri ya president kandi mugambira abantu n'oburungi bweye n'omushija murungi n'omushija wefura akunda abantu na Mama Janet. At your excellency, abantu b'ikuru bawo bakabahabire the converts nabo bagaruka omuka. After that, Your Excellency, with respect, we shall request for just 2 more photos, the Women League and the deck. It will take us 2 minutes only, 2 minutes. Members come, members of the deck, could you come forward quickly? Members of deck. Ati abana b'abayomisho ga president bakabahabire bakuwanise ekibiina kya NRM konka president n'omunyambabazi mwali balishani yabuleka namanve amiri nobote kwali no makanisa wakata kubagaine ngakana akuitirawo konka president abana yabakira ekyo mukitero mungalo basebo n'abanyabo. President Museveni oye! NRM oye! Abakujamba n'ibintu bitandukanye kabiri bakereza Museveni mweze ngalo abakuteza bishani muraukewo. Let's have the deck members and women. The women abachara mutemubwira then twedeze ebirabo. That is the last group, the women league. Mama Chama of the gifts who is going to guide us, Yija, you can come. Mama Chama, Tamowira, Oyije. Abachara, abakazi mutezesha na president Tamowira. Then Mama Chama, you're going to guide us in Kokutulagabe. Ebirabo. Kamazo mishoga president muteka amaju bachara mwe muteka amaju. Okay. Then lastly, Your Excellency and Mama Janet. Museveni oye! The Women's League oye! Museveni akasinge igana. Mujende bambi. Kale mwebale. Leka tuge Mama Chama. Mama Chama aine ebirabaha, Your Excellency. Kandi ndugwe yakwikomisho. Aliyo naza kwasa ebirabe byo azanelda omulyevi ndeba alimu ichumu na nengabo president kwasa
Nyarubirizi district ntukukwasi chumweryo na nengabo oze kuturwanirira nko tugende turwanirira kila rutaro kwemere ato rutaro no rutaro kwingoboro mpawo yakwata abanyarubirizi mwamukwasi chumu ngugo na agenda ajena za kurwansogoro na rwansogoro Museveni akaruru ka Museveni yebale mnonga aha baza no kumukwasa baza kumukwasa birabe bindi aha mwebale mnonga bamukwasa ekanju mwebale mnonga abanyarubirizi mama chama thank you so much mwebale mnonga ebirabe byo bantu bitu barubirizi President Museveni oye enabo oye kale echo nicho mukoro gwa gushembere twaza kutunga the anthems ekatekereza muzeyi hina mama did Your way to Morocco with Uganda Great and MTN. Simply buy a Gaga bundle by dialing *100 *0# and stand a chance to win a fully paid trip to Morocco. Gaga your way to Morocco with Uganda Great and MTN. Together, our fire is unstoppable. Fire! MTN. Terms and conditions apply. MTN Uganda is regulated by Uganda Communications Commission. Enyonta enorme maganywa